Ule mzee mwingine akuche. Saidia baba. Kazi yangu. Nafurahi sana kukuona. Shika chini. Msaidie. Msaidie mpelekee huko. Msaidie mpelekee. Nenda naye. Na msaidie. Nakuja kumsaidia. Pole. Moja. Angalia bali ya. Angalia ndugu yangu. Haya. Msaidie mzee. Nenda hivi. Nenda hivi. Atakuja. Kuna watu wanadhani chakula kidogo. Mama mbali. Bagani, maziwa, ngano tumeona na halikadhalika na vitu vingine viko ndani. Tumefurahi sana. Tumefurahi na tumeshukuru. Na tunaombea Mungu vijana hao wenye kazi wabarikiwe. Watu wengi wana shida. Wengine wamesimamisha kazi, kibarua hakuna, watu kwa shida, bajeti ya maji inapotea, iko shida mingi sana. Kwa hivyo wale wa usada kumbuke watu wa kijiji sana. Kama Ravin Foundation tumekuja kuwasaidia na kuwapatia vyakula. Ni wakati mgumu sana wakati wa Ramadhan. Tumekuja kuwasaidia kuwapatia vyakula na mask sana ya kuzuia mambo pia ya corona, na ule uwezo tumepata kuweza kuwasaidia, tuone namna gani wanaweza kusaidia. Tunazunguka kila mahali, leo tuko hapa Kayaba. Tunazunguka kila mahali, hatuko na mahali particular tumetarget. Tunaenda mahali kote binadamu wanatuhitaji, watu wetu wanatuhitaji, na sababu tumekuja hapa. Vyakula, maunga ya ugali, chapati, sukari, mafuta, maziwa, majani, sabuni ya kufua. Tumepeana hizo vitu zote na mask, tuko na zingine bado tunaendelea na distribution. Lete moja. Ndizo hizo tumeenda. Families tulikuwa tupiane kwa 24 but tumedistribute kwa over 40 families. Tulikuwa tumebeba vyakula zingine extra na watu wamefurahia. Tumefurahi na tumeshukuru. Na tunaombea Mungu vijana hao wenye kazi wabarikiwe.